Ikumbalong hi ka government kala ai sha gi ni ko ni sungu ya ka government ka bla jubab yi ni ke cingtho ndai kini ke cingtho ka biyo na ka government pat kam ai gi kita ke jihun 6% ko bangi ko ka Joint Action Committee bepersya ya ka umngot hydro project haka santri gunailar 8,000 kala dawa ya ka tenat boarding joka solkar jela makan penmi bet da ka jingtho ka basai ban pentikna bala wengi ka jingthu ban te ka project boarding haka te ka than haba keren bekilat pathai khubor harin ka jingalang u vice chairman ka JAC u ba penskam mukim ule thu ba halor kani shen ken saraj ban ya kendu biang ya ka sorkar ban yo ya ka jingpular ka basai ya shong biang mentak deka si deka JAC ke jogi ban ya perkat kelong halor ke deka jingtho ka ba yo lang ba kapawa department kabala so yang ni ba joint secretary joka government of Meghalaya pawa department tikuma PTP barosi kata ngilaya mi syakmat ban dawa nak sarkar bagdai ban penduk pendam ya kedeka jingtu joka ban te kedeka dam hawa umbat tenagai ka ba ngilaya mi se kalumpung barosi kata ida dawa nak sarkar bakan ai hi da ka jingtho ka basai ya kedeka cintawa ke cungi dikumbalong hi ka government kala ai sha gi ni ko ni sungu ya ka government ka bla jubab yi ni ke cingtho ndai kini ke cingtho ka biyo na ka government pat kam ai gi kita ke jihun 6% ko bangi ko kedai ro tak norim ni wan show mini jelang ban perkat na ta ka cingtho ko biyo government kagai ka bangi sim karai ke meeting menta kalong ba sajisin ni le jam se government pan ya ke cingsai ke batikna bede bede cingtho nang bangin yo kumta kumbangi kuat na kata cingtho kalong ba nginyo beda cingtho ka basai kumnong ba ngila pendu no si sendon bat si ciunom hiru ya ke cingthu bantai ya kini kadam hawa umar ta kade ka bang isi ni kala namar hani kimi simi kini ki private party pi hagde banai march ha banai february mo kala don ke cingtho ka biyo pediang ba power minister ban hai tai cingtho ru ka kren ba ka government kala skrap tai tu ka private party mudi ki company ki bakal partner mensua pan pentre ni project ngai ngila dawa bak sarkar kan ada cingtho basai bala pensanget no sistem dan mentang yo sio ini cu cingtho tegai ke bagi kwa pa nak kala cu kalong ban yo beta cingtho ka basai ba kido ki company hadir kinomla ban pentre ni ka project hagre ka caka ka ba ngi dawa kalau kampak nong 6% kum bai la kampau iba mantan magal yang ka pun di nongrap te negleng jungi kalau ba ngi ki bakniat ya kam tourism habide kene ka umur project kumba filai hilong apo kari India bat la nong borok wai pertai ila mi syakmat lani ban panpau ya kata ka jing yero jungki ya kene ka wa umur kumbang itep pakade ka wai na kata ka wa ko bakhuat bat kala Kibliu kiba ring crowd jung dari India ru sila keren buat adu prime minister jung dari India ru Narendra Modi ula keren sipang ni kawa muat bagari kawa kalong kaba paunam adu kata kari kawa ru kaba wanra ya kanam ko borom ya ka state ka jongi ya ka ri jongi ro kawai dia negeleng ka jongi iba peniat ekonomi tourism ni kawa ya sarkar kalong ba pidai ban singap ru ya ka kabangi ni ki bakamai kan ka kam tourism ni imjan kan ka muat pide ru man sengap bat itu ko poro pide ben buram ru ya ka comments na kini ki ru crowd nga ri ke jongi ba ki kwa ban penne pensa kan ka wa muat bat nak pan phasi chu ya ki jindun kam jong ka tourism pide kan ka wa muat bat kini jongi ki bapniat kan kam tourism sahisin minsa libani pindu me Prime Minister rengkat ka jingalam jong ki ni ka nong alam jong ni ka Joint Action Committee bangi kwa ba in le correction habide gat kani ka sti nambar ka 4 ni 4% habide ba kani ka kentin ka bong related with the private party bat ni kwa ru ban panchai nagaleng sarkar ba kan dei ban ong ba termination of umot hydroelectric project with any other party kamde shu tang ba kani ka private party kepada mata with any other party badeng lengka sarkar kinong daga pasai habide ba kata tingi nagleng tourism kunhun jong tourism ni kwa ya ba sarkar kan le ya kata na mendapat penhun ya poro kiba kinong sunong jong ni ka than ka jong ni